Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, obediente Islama, humanitarias, abolitionist, multicultural. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusikia karantana wa Rabbi subhanahu wa ta'ala na lafi sanar isini kamadegfe buwa kamatu kuwa kalbi kaune ke fada pataduyan gosakaya lafiyata ta Rabbi subhanahu wa ta'ala nyati naje isini fimu kuyanjoti sharti laman takafa chirinya jakasu lamafa kama khiyarati salawata musu sallallahu alaihi wasallam. Kutaka salwanan lafetana Rabbi subhanahu wa ta'ala sabarain naje yuhine kauti kafukuta hanyas isimele juwa chintendo meka wala hanyas ituwajo bakaranda brokune maskita mana piga satititu ababi yauna fiyatatin mal jatani wal kakata indeke isisu amburatimi fawalinachu yawkawu hamata Rabbi subhanahu wa ta'ala Quran kesati akan lalu akan jechuta wala yaktab ba'dukum ba'd takahasan namatin ayhibu atukum satakul sani jalata ayakula lahmati fono pala sesanya chu meitang hadi kakartumu lakin jibita otakulla rabbi kesasudata innallaha tawwabur rahim rabbi toba kabijani kewala isaf rahmata kura agar telefon में का कtina diju telefon में का akan yang deku acina mazalima yo khau namanya mi kita rabbi sifina mali yojete akan mawati miskin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kiamatan yo khaite namati mate kami kita agar te oleh tu fokus akan hilamakan titik asmanu me akan fetekinan sinifan takafa Rabbi namanatu kadimale berabadu sarakasi akan sejati amal lamafa zanisa amat kifinke berabadu sarakasi akan sejati amal ajaiba ishan takamale lekin konechi ahbabi Rabbi nuasata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.